Potegni ga na Anteni Štajerska. Evo nas per Hyundai Zlatičan, prišli smo narediti nalogo, dobil sem izziv Potegni ga na anteni, mislil sem, da bo noter vinjeta, je bila pa naloga parkiraj bočno z zavezanimi očmi. Dober dan! O, Janko, dober dan! Janko je prišel na popravilo. Naloga te čaka. V redu? Se vidi kaj? Ne. Si upaš? Upam. Super, super. Eva, jaz si sam dam kakšno. Sami moj avto. Čist nov je. Super je, no pa gremo ga parkirati. Prevezane oči. Asa. Kaj pa tole? To pa samo dela. Le. Kaj pa to? Bravo, Janko. Zdaj pa daš privezo dol, ker si parkiral. Čestitam. Evo, s prevezo. Super. Capak. Kaj pa to? To je to.